Hello guys, welcome to my YouTube channel. Pini nang tempan ke paklang ponji vlogs lake. Ni tumarong si paklang ponji da langmili tado. Di food tado lapen nili banat tustamido sitame non la bangsa langmili bang ke ladak bakalia langmili bang. Sinon nili gitu ke ladak national highway long sedolo non 4 line. Bonai pon bom ya, krong pia towards lang pon bom no. Lalu ya, forest camp lo ni tumarongnya sih lain ke ada lo itu nanggi. Langmili forest camp bupas kan punon ada nanti mapan disuntuk po. Nan lo itu marong kita matawar apun lo ya, apunat dan tumarong ada anak lo atau birong lo, dan apunat bangkit corong lo. Sinon nanti mapan ini paklang pon ipo ni tumarong along ko son ko pipi do ma pen ko an su plang ma mate duk ma na tum panili paklang pon po si non bangke lang ponona. Lo si ko an si ke plang ma la pen ko an si duk ma pen tower ko son ma kadu ko tum la bang so video long pen tag long ad lo pen chini get lo si ni thalo la si nana bang ke ni li la ban si la bang so video in toning lo la pen ni channel jinghon pen subscribe ka like la pen comment share ka prega video long để chỉ tổng thể luôn